खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसि आरो बे समाव बिटिसिआव सोर बेसेबां बबे पजिशनाव दं राजखान्थि दोलोआ बेनि सायाव बाथ्रा बुंनो बिथां बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे समाव बिथां हाग्रामा महिलारिया सोर बेसेबां मासि लानानै आवगायना दं बेनि सायाव बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा नोंथांमोनाबो मिथिनो लुबैदों जानो हागौदि सोर बिटिसिआव माबे मोनसे राजखान्थि दोलोआ पजिशनाव दं बेनि सायाव नोंथांमोना मोनथिनो थाखाय लुबैदों जानो हागौ आरो बेनि सायाव बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा पजिशनखौ खोन्थाना होदों सोर नाम्बार 1 आव दं सोर नाम्बार 2 आव दं आरो सोर नाम्बार 3 आव दं आरो सोर नाम्बार 4 आव दं बेनि सायाव बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया थारैनो बिथांनि खुगानिफ्राय गोनां बाथ्रा बुंथिदों थामहिनबा बे समाव बिथाङा बुंथिदों जे नाम्बार 1 आव बिटिसिआव सोरनि राजखान्थि दोलोआ दं बेनि सायाव बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों बिथाङा बुंथिदों जे नाम्बार 1 आव बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया दं होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिसिआव नाम्बार 1 राजखान्थियानो जादों बिपिएफ राजखान्थि हान्जा आरो नैथि पजिशनाव दङ बे समाव बिजेपि राजखान्थि हान्जा होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां हाग्रामा महिलारिया नैथि पजिशनाव दङबा थामहिनबा बे समाव हाग्रामा महिलारिया बिजेपि राजखान्थि हान्जाखौ दोननाय जादों आरो बेनि अनगायै बे थामथि पजिशन थामहिनबा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया थामथि पजिशनावसो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारिया आरो ब्रैथि मासियाव दङ कंग्रेस राजखान्थि हान्जाया होननानै गोनां बाथ्रा बुंदों बिथां हाग्रामा महिलारिया थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव हाग्रामा महिलारिया खौरां मेलनि गेजेरजों रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों दे सेथि मासियाव दङ बिपिएफ नैथि मासियाव दङ बिजेपि आरो थामथि मासियावसो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा आरो ब्रैथियाव कंग्रेस होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा राजनीति पजिशनটো বিটিসি অঞ্চলত 1 নম্বৰত বিপিএফ পজিশন আছে সেকেন্ডত আজিৰ দিনত বিজেপি আছে থাৰ্ডত ইউপিপিএল আছে ফ'ৰ্থত কংগ্ৰেছ আছে थामहिनबा बिथाङा गोरलै सोदोबाव बुंनो नागिरदों दे बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया बिटिसि ओनसोलाव स्ट्रं मोनसे राजखान्थि हान्जा थामहिनबा गोख्रोंसिन राजखान्थि हान्जा होननानै बिथाङा बुंनो नागिरदों आरो बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंदों जे बे समाव फार्स्ट पजिशनावनो दङ बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया आरो फैगौ समाव सरकार दागोना रोखा होननानैबो बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि थामहिनबा बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा नोंथाङाबो मिथिबाय जानो हागौ जे बे समाव सेथि पजिशनाव दङ बिपिएफ राजखान्थि हान्जा नैथि पजिशनाव दङ बिजेपि राजखान्थि हान्जा थामथि पजिशनाव दङ इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा आरो ब्रैथि पजिशनाव दङ कंग्रेस राजखान्थि हान्जाया नोंथाङाबो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन जे सोर राजखान्थिया बबे मासियाव नोंथांमोना लाखिगोन बे समाव फोरमायहरनो हागोन কোনো একো ফেক্টৰ নহয় আমি কৈছোঁ বিটিসি অঞ্চলত বিপিএফে ৰাজনীতিভাৱে 1 নম্বৰ পজিশনত আছে আজিৰ দিনত সেকেন্ডত বিজেপি আছে 3 নম্বৰতহে ইউপিপিএল জানে ৰাজনীতি পজিশনটো বিটিসি অঞ্চলত 1 নম্বৰত বিপিএফ পজিশন আছে সেকেন্ডত আজিৰ দিনত বিজেপি আছে থাৰ্ডত ইউপিপিএল আছে ফ'ৰ্থত কংগ্ৰেছ আছে এইটোৱে কোনো একো ফেক্টৰ নহয় আমি কৈছোঁ বিটিসি অঞ্চলত বিপিএফে ৰাজনীতিভাৱে 1 নম্বৰ পজিশনত আছে আজিৰ দিনত সেকেন্ডত বিজেপি আছে 3 নম্বৰতহে ইউপিপিএল জানে ৰাজনীতি পজিশনটো বিটিসি অঞ্চলত 1 নম্বৰত বিপিএফ পজিশন আছে সেকেন্ডত আজিৰ দিনত বিজেপি আছে থাৰ্ডত ইউপিপিএল আছে ফ'ৰ্থত কংগ্ৰেছ আছে এইটোৱে কোনো একো ফেক্টৰ নহয় আমি কৈছোঁ বিটিসি অঞ্চলত বিপিএফে ৰাজনীতিভাৱে 1 নম্বৰ পজিশনত আছে আজিৰ দিনত সেকেন্ডত বিজেপি আছে 3 নম্বৰতহে ইউপিপিএল জানে ৰাজনীতি পজিশনটো বিটিসি অঞ্চলত 1 নম্বৰত বিপিএফ পজিশন আছে সেকেন্ডত আজিৰ দিনত বিজেপি আছে থাৰ্ডত ইউপিপিএল আছে ফ'ৰ্থত কংগ্ৰেছ আছে
এইটোৱে বৰ একো ফেক্টৰ নহয় আমি কৈছোঁ BTC অঞ্চলত BPF-এ ৰাজনীতিকভাৱে 1 নম্বৰ পজিশ্যনত আছে আজিৰ দিনত ছেকেণ্ডত BJP আছে 3 নম্বৰতহে UPPL জানে ৰাজনীতি পজিশ্যনটো BTC অঞ্চলত 1 নম্বৰত BPF পজিশ্যন আছে ছেকেণ্ডত আজিৰ দিনত BJP আছে থাৰ্ডত UPPL আছে ফ'ৰ্থত কংগ্ৰেছ আছে এইটোৱে বৰ একো ফেক্টৰ নহয় আমি কৈছোঁ BTC অঞ্চলত BPF-এ ৰাজনীতিকভাৱে 1 নম্বৰ পজিশ্যনত আছে আজিৰ দিনত ছেকেণ্ডত BJP আছে 3 নম্বৰতহে UPPL জানে ৰাজনীতি পজিশ্যনটো BTC অঞ্চলত 1 নম্বৰত BPF পজিশ্যন আছে ছেকেণ্ডত আজিৰ দিনত BJP আছে থাৰ্ডত UPPL আছে ফ'ৰ্থত কংগ্ৰেছ আছে এইটোৱে বৰ একো ফেক্টৰ নহয় আমি কৈছোঁ BTC অঞ্চলত BPF-এ ৰাজনীতিকভাৱে 1 নম্বৰ পজিশ্যনত আছে আজিৰ দিনত ছেকেণ্ডত BJP আছে 3 নম্বৰতহে UPPL জানে ৰাজনীতি পজিশ্যনটো BTC অঞ্চলত 1 নম্বৰত BPF পজিশ্যন আছে ছেকেণ্ডত আজিৰ দিনত BJP আছে থাৰ্ডত UPPL আছে ফ'ৰ্থত কংগ্ৰেছ আছে এইটোৱে